Kapitan Inteng! Dituya ko niyang tugaw. Tapno manggag ko na imbag tibagan ni pare Inteng. Ay, ahap. Umabaya kong kakwaraw. Sige lata, tatabadaong. Ito gawin tamang rugin ti meeting. Ahap. Ay, yaman ang kakwaraw. Agtugawa ko na. Kastoy! Karagsak klaunay tiyo umayo ditoy. Tapno titinulong tayo para itipagsaya at ti barangay tayo. Sakpay nga rugi tayo ti meeting tayo. Ay abak mampay ni kagawad ko anang. Amang idaulo iti panagkararag tayo. Kagawad ko anang. Hoy, tatabadaong. Inturog mo matin di tatugaw mau. Tatabadaong. Agreeing kayaon. Bigbigat pa ilang. Mangrugi pa ilang ti meeting nakaturog kayaon. Di nagman isturbo na maturog kwaraw. Yan. Ay, nakaturog ak matgaya man dito pagtugtugawak. Nay, apay ngay. Awan mo ni pare Inteng nga makita kiti sangwanan. Ayan nga dagiti duma ka baranggayan may. Ay, kwaraw! Ayan dagiti ka baranggayan tayo. Nalpasan ti assembly meeting, tatabadaong. Ha? Nag-aawi dan dagiti kaadwan nakakadwa tayo anak assembly. Ay, kasjay! Hey, nakaring ka matgaya man pare ba daw? Ha? Ay, wan paray. Nakariingan ng kal. Ay, nalpas gaya man ti assembly meeting pare. Ewan pare. Talaga analpasan. Ay, Diyos ka. Jack nanggag timpa-meeting mo, pare. Mabalin niya ulit ang mananita nga ibaga. Ay, salbag ka. Apay nga min, naturog ka. Sige mo ito na, pare. Ay, damagam ka ni sekretary. No, kayat na. Timang iti special meeting para kan ka. Ay, dita kayon. Ay, napanin ni pare Inteng. Tinasayaat. Agawid kayo umutang tatabadaong. Jackpot yan, akayat ni sekretarya nga ulitin nga ibaga kada kayo dagiti na pagmimitingan may. Kayat mo asawan, napankala naturong ije barangay haul. Kay, anya ngay. Jack mo't malapdan nga raw tag kidam. Anya? Ay, Diyos kay. Jack magawidan tag kidam. Tunggal agpamiting ni pare Inteng. Jack mangmangag. Nukasta ka mo lang. O di saan ka lang mapanan? Di ka lang mabaing. Ha? Anya? Ay, Katwang, isumat lang mapan maturog taramidam iday. Mangibabaing ka lang. ay isa na mabalin na tuyang. Mapanaglat no adda meeting. Karbangag ta tuyang. Di mo lakat pinatgan mo tinawat kan ni pare ba daw? Nga ulitak manan nga ibinsa-binsa kan kuha na ti maipapan iti kalkalpas a meeting bi. Kasta? Ay, katuwan Pakawan. Siyak pa iti banugan day tataaw. Masurunak ka ni pare ba dong? Kunamlan asino nga espesyal ataw? Anya? Kanayon lakat na nakaturog iti tugawnan. Tunggal ada maangay a meeting ti barangay. Surun kun. Ay, una yan. Nabitlon ng turugan ni pare ba daw? Titalo adaras ang nagpa-meeting ha. Masurun na. Namitlo matan nga inulit mo nga inlawlawag ti maipapan itipan naturog na iti meeting yaw. Uwin, iso ang masurunak. Marmarwam na dya a klase ti tao. Nagagatmat nga umay makimit-meeting. Hanggang iturog na mat ititugaw no madama ti meeting. Apay ka ba daw? Saan mo aya nabasa iti blackboard ti nakasurat nga agenda iti assembly meeting tayaw? Saan nga raw? Binuramot adagos ni pare Inteng. Kalpasan ti meeting. Ay, kabadong aya. Dahita ka, tanalaka kayo may rid-rid up. No kastang adda meeting tayo iti barangay. Anyaya ti nagsasaritaan nyo iti meeting, kagawad. Maipapanaka dagiti plano mabalin tayo kano nga ipasa ken ni kapitan. Plano?
Wan, dagiti ka no organisasyon iti barangay tayaw. Kas ko may iti cooperative, buwan no, panagaramid iti produkto a may lakaw. Kanya? Kanuray dagiti grupo dagiti women's. No adda mapanunot da na saya at a plano para iti pagimbagan ti umilay. Agipasa damot iti request. Iso dagiti daduma ditang asosasyon nang ipasa damot iti plano da tabareng kano no mapagasatan a mapili kan maapruban. No ngay independent akas kanyak, mabalin ka day, Mare? Ay mabalin mo't lata kabadong. No lakit di ta pagimbagan ti kaadwan day ta planom. Ha? Ay wala niya. Ha? Kat no nalalaing agtupang ni pare inting nga kapitan. Ado ti amo kapag sayaatan. Ngay kat isaganam nga rudan na ti plano akayat mo intun sumaron no a barangay meeting tayaw. Ipasamton ka ni kapitan. Sige man nga rod, Mare. Anya nga itatabadang, addan na panunot mo anasayat a planaw para iti pagsayatan ti barangay tayaw. Awan pa'y nga rod kwarog. Si kakiti Anya nga tano. Mang plano ka mat iti asosasyon dagiti baak akas kada kayaw. Iraman mo ni kagawad kwanang. Ha? Anya nga asosasyon dagiti baak mo't di ta nga ibagbagam kabadong. Antay na ka mamat. Kwa. Agplano kayo. Sakpay amala daw ti amin kwarog. Marikwanang. Anya kumangay a plano day tatabadaw. Ay kat para iti pagimbagan nyo Apay nagkapoy kan kwarog. Dahito iti mayat. Tasaanin asyak ti mapanagbiraw. Wenno mangkita iti pagkasapulan ti umilay. Isudan mismo ti mangkita iti pagkasapulan da. Wen matkit di Mayat matkit iti kasta. Amis mo adag iti umili ti mangibaga iti kang runaan akasapulan da. Ay may mayat tumanin Tapno awan una ti pagsaksakitan ti ulaw. Kapitan laangan ti trabahok no bilang. Anya ngay mo't a plano tinapanunot mo? Marigata na nga raw niyag pampanunot tuyang. Ay, just kiki diti kastoy. Imbis ko maatrabaho ni pari inteng kas kapitan tagpanunot para iti pagsayatan tayo nga umilay. Saan atada tayo matin tagpanunot? Di ka pa'y agyaman takasta. Sabagay, putno mo't kiditi bagam tuyang. Tanon ni pari inteng ti makaamoy ti dayta. Ay sigurado, apalpak tumot laang taramid na. Sayang ti kwarta no bilang laang. Ala, rogyam nga rudin ti agpanunot iti nasaya at aplano nga ipasam to kin ni kapitan. Inton madanon manan ti barangay meeting. Wen! Amukon tuyang. Anya? Nabayagan, kurkurang tayo iti danom dito ayan tayaw. Ngam saan mo't nga sa sikaswan di pari inting dayta. Ay, awan na talaga, ti maaramidan tayo dya parek. O, di dayta timapan mo ibagain ton umay amiting ti barangay. Uwain, inak to ibaga dayta. Tapno mainayon iti meeting tayaw. Ay, mapanak taw. Barangay meeting. Where? Barangay Hall. When? May 26. Time. Alas 8 iti agsapa. To alas 11 iti agsapa matlaang. Anya ita? Dandanimot kaya man. Duwalaangin nga aldaw ti palabsak. Ay! Umatindarak man iti barangay meeting. Masaya ata na sangong ti may mangbasa iti na ipaskil. Apaka mo ti barangay tayo, paray. Si kamad gayam dita, pare. Good morning to you. Kastamat kan ka. Sige. Labsan ka pa dito sangong ti barangay hall. Wait lang, pare. Diyak pa imbagakan ka ti planok para iti pagsayaatan iti tayo. No nyaman day ta planom. Ibagamlatan inton madanon ti meeting tayo, pare. Win? Ay, kasjay. Oo. Sige.
Agawid ang ngarudan, repapets. Tinapay man ditoy, Mare. Kan mainumutan ano adda. Adda, kabadong. Ay, ikanak man iti may isa. May isa tinapay, kan soft drink. Adtoy, kabadong. Nantay bayad mo ngay. Ay, ilistam pa ilaang Ilistam itinagan ni Pari Inteng. Anya? Aw, na kayong matgayam day tatabadaw. Ay, wine, kwarog. Nakapanunot ka ni Timayat a planaw? Para kada kayo matlang abaak day jay kahit. Ha? Day taman ti bagayo kanya. Masapol nga garamid kayo iti asosasyon yaw. Da kayo amin abaak. Anyang itam mo yaw. Ang mga numapagasatan niya maaprobaran. Di kad nagsayaat. Nagtal na kayo man. Ibagayo kit di agpaitulod kayo, ta itulod kayo ni di balayaw kininana tuyang. Isupay ang mapasadaak. Ay nabadong, tila mapampanunot mo nga ibagbaga kinikwarog. Ha? Apay, problema ayamat ti umili day ta ibagbagam no bilang. Ha? Tikit di ibagbagam a plano apan nakaaramid ti irigasyon dito'y barangay tayo ti asikaswam. Agpatulong ka kin ni Kapitan. No kasano ti agaramid iti request. Masapol pa ilaeng ayaday ta. Nalalaing nga dayaw ngam ni Pari Inteng. Di nantupe na panunod day ta. Saklang tinakapanunot. Di ka man agin lalaing si Kabadong. Masapol nga isapsapam nga aramidon. Ken isaganam ti plano nga ipasam. Enton barangay meeting. Bayam. Mapanak to man nagpaisuro iti kaanak kag maestro ijay ilay. No kasano ti agaramid iti request. Mala. Agawaam nga raw. Uy, nagsapa ka nga imay ita dito'y barangay hall tatabadaw. Ay katuan ako araw. Excited amang ipakita kin ni Pari Inteng iti planaw. Isumit lagayam nga daigpilan nyo adakal nga imbilaw tatabadaw. Agtutol kayo kadilaang. Talupay nga oras ti palabsain, mangrugin ti barangay meeting. Nagbayag mo tayo. Ay, magagara na kun kwaraw. Ngamen, masiguradok apo masada ito'y aplanaw. Ay, nasayat nga rod ano kasta, tatabadaw. Agyaman na kabarangayak ida. Tay may kayo iti daytoy a meeting tayaw. Sakbay ti amin. Good morning amin kada kayo. Lagi din! Agmi-meeting tayon, pare! Aganos ka pa'y dita pare, taado pa'y ti kayat ko nga ibaga. Karaman ti panagyaman ka, taado kay nga imay. Pamanaglag, suportaran daklat takas kapitan. Ay, wen, na kapitan. Nakaragrag sakak amang ipamu kada kayaw, kadag iti naarami dakas kapitan ti barangay tayo. Uy, ayos na. Ay na! Kanayon lagi din nakasta, pare! Masapol pa'y laeng aya. Ay, iturog ko man lagay. Makapaturog ba dita, dengdengan, makauma. Saan kamit apilitan adumgag no di mo kayat? Wan. Ay agulimag ka dita. Aguli makata ng ganyan. Trabida ka ngagpaiso. Ay, maturog ang man lagay. Na, nakaturog mo ni tatabadaw ang kail. Anya? Ring ka day. Ay, bayamon, agreeing ton no kayat na. Makapasurod ti arami tay taataw. Ay, awanain. Di nan may datagtay kunana anapinta sa plano na. Aya. Ay. Talipatak nga dagayang plano na nga imbaga na kanya. Ba't inamun ano, anya dayta? Awanin na. Di nan may parang tanaturog, mate. Bayamon na. Basol na. Ay, sayang! Sayang tinagbambanog ang plano, pare! Apay ngay! Tadi na krining! Gunam, nagkunangamin na maturog ka. Ay, na makabagbag kila kun pare! Ay, buisit kiti ti kastoy abiyag! Ay, kita man ti plano? Ati pare, basama na yung bagtam na mam! Sino tinagparamidam iti daytay? Siyak pare! Agpatulong ako maiti ka nakakamaestraw nga mawan madgayam.
So asyagon tinangaramid. Kaya't kau tagparamid iti irigasyon. Tapno makamula tayo matan paray. Na, ada nga ron amo mapaggapuan ti danom. Ay na. Ay, ikwa paray. Ay, day tatijak na panunot paray. No sa dino ngagpaisaw. Inton maminsan, di ka agin lalaeng paray. Ha? Ay, kwa, jay. Ay, jakmat ngamin amo talaga paray. Ay, pakawanan na kaon. Ay, way ipikmat gayam ti planaw. Ay, jas kiki day. Ay na, tatabadong. Daytan tumat nga minturog ti ammo. Anya nga ita, sikan tinayaw awan. Ala sige. Ditan tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.